Ahi vatsongo va ka hina I manyanga ndzi tikomisa loko ro subscriber please ni kombela subscriber n'wina mi nga subscribe already na khensa swinene n'wina mi ni hlohlotela ku ni ya mahlweni ni kandziyisa swilo leswi ni swi endlaka so namuntlha na vulavula hi issue yin'wanyana ni tshame hansi ni realize ku ka music wa Xitsonga ku na vo tala lava nga ma savage but then vu savage bya vona a hi byi voni because no one ever tries to break that kind of behavior that so ni decide ku if no vutisa n'wina ku i mani savage lerikulu ka music wa Xitsonga obviously kota ku yitwa ya huma mundzuku hi ti 2021 ta August 2020 so obviously it's part of the project leya Xitsonga music promotion leya hi nga vula ku hi hlanganisa tinyiko leti ti nga ri ku voniweni because a ti kumi exposure so we want to give that exposure to them so mi ta yi kuma eka skheto.com vito ra group I Dia Genge vito ra risimu GPS ya vusiku mundzuku by 10 o'clock ta va yi humile so luna loko lava ku promote music lava ni ku pushela music you know the protocol leti tshamaka ni vulavula hi yona byala budget then we work around your budget number phone ti teta 0649689940 hayi ro sungula a ri ta yima ri hleketa Ben Menga but xiza lexi ha xiwani savage bya xona la mina ni nga sungula ku byi vona kona ku a xi na mahanyelo it was 2012 Joyce Rimani na Benny na team ya Limpopo Poison they worked on an album ya Color Block at the same time a ku ri na Prince Rangani a humesa album ya Zing Zong na Zeng so lexi nga humelela ku Benny xi suke xi ya tirha album na Jambatana album leyi nga tlhe fika yi disturba I un'wanyana loyi a tirha kona ngopfu ka Limpopo Poison logic ya mina ku I savage yini loko mi tirha mi ri as a team nyika na minkarhi ku wena u ta humesa Good Friday wena u humesa nkarhi wa so wena u humesa nkarhi wa so swi vula ku the main point leyi mi lavaka ku yi fikelela I timhaka to mina ku reach high rotation hinkwenu however loko ku za ku va na munhu loyi se a tekaku a chizaku ku from the team I'm gonna work with others a kha tiva influence and that's sabotage let's move on there's something lexi nga tshama xi humelela hi Solila Majojo this year Majojo u humese album nto yi hume Monday ya Sol Makami ya huma before Friday that was clear sabotage a nyikiwanga na chance album ya Majojo ku at least yi fikelela laha kumbexani ta tsakela yena ta tsakela ku fikelela kona ntswani swi veka hi ndlela ya kahle because after 2 or 3 years Majojo ngo miss album na he releases an album Sol Makami doesn't even push the album at no point aka Facebook ya yena anga posta ku album ya Majojo humile go and get it what he did ku announce his after release this like it's a clear sabotage na yona rin'wana savage I Pen isamishila ku babeni a kosini wa samsikiza ne xilako ku napa xo nginapela ku u chingini a xi chingela ka risimu ku ve xo a xi nga ri ka yena ku veni loko hi swi langutisa kahle xo xi nga sungula Ben because beef leyi sukela ndhawu yin'we la ka risimu leri nga humesiwa hi Pen loko Joyce Rimani ra disband ku yazo ka la Pen started all this noise nga va kona between Majojo na ku Benny aniri loko Pen a nga va kona nge beef nga va kona but then hi yena wo sungula ku endla ku va na beef a hi mahlweni hi vona ma savage man'wanyana Sol Makami savage I remember there's a point la a xi chingela vo Sandlen Mayanda lava va hamba va yimbelela tsimi va yimbelela hi matswa and then indirectly xi va giget mhaka ta ku loko xo xifa a xi lavi ku yimbeleliwa hi munhu because they're making money hi vito ra munhu a fini ku ve a va n'wi appreciate-angi a hanya so ma savage ma tele ka music wa Xitsonga n'wanyana savage ri kulukumba ya Mr Post ni nga ta rivala ngwenya liya rin'wana savage ri kulukumba ya Mr Post savage bya rona ni sungula ku byi vona laha di nga chingela phese mfana swi leswi mhanta ku swi too sensitive ku munhu u jiki a rivateni ra rifu
ivi se u tlhe u vuya ya huwa hi swona ka music. Another thing lexi Mr Pusta nga xi endla kumbe ku Savage ku na clip leya xi nga xi nghela Joe ku ku va nga na hashtag ya nchumu loko va xi vutisa va ku loko u hlongola Joe ta swi endlisa ku xi a ni ta na chaka kun'wana ni vula ku marito mo fana na malamo loko u swi tiva ku tirha na vanhu and the chances ya ku okay ni recorded u fanele u va careful ku va na sweswo. So loko di xi nghela Khensani funa va na vhatsi ka na music wa Xitsonga xizo lexi a xi tirhekangi Jambotana sweswiwani wa ha rila hi vito leriya ra ivi man no ku na vito ra Jambotana a nga nyikiwa Jakalas a xi ri lavi kahle loko wo Jakalas hi mtalo xizo lexi a xi ri lavi and i vito leri ri nga ta hi Mr Post na Prince ranga Savage ro hetelela. Prince xi kwamula un'wana ka risimu ra Mariana ive hi sungula ho ngwenye swi vona ku hayi man ku na problem la swi loko hi maka na studio mina loko ni famba va ta sava susetela ti-voice ta mina na swa to rhanga ni Savage futhi a navi ku vulavula ni nga ta nghenelela ntsena na ti-easy ka Facebook but then khensini ku va mi vonini you can also add ma-Savage ma wena kwala hansi. The last Savage Kalanga. Oh, ya Kalanga is good, but ya Kalanga did a song na Oscar Makam. Va faka ti-voice ta Mphata loko se yi nga ha ri kona loko risimu ri huma yi hlamula yi nga ha ri kona yona ka risimu leriya and a really so ni leswiya swo a yi nga swi tivi kahle ku yi ta yi nga ri kona and already a ri na ti-video leti a yi ti humese na round yi ri ku ti-circulating because gonna be part of that song ya munhu i munhu hi van'wani Khalanga na mina ni loyi munhu hi van'wani vanhu so kahle ku Savage leti byi tele ngopfu. Just take this one as part 1 ni katsakatsi lava van'wanyana ni ta va katsa yena short span se ni ta aliya number 2 ta vulavula na hi Savage wa Dr Thomas Chauke and stuff. Don't catch feelings, you're just fun facts ta music wa Xitsonga so loko u ri nga subscribe wa bela subscribe.